production. Good morning everyone. Mayam ngasi mu anawa video mpuduna bakjare. Ando mayam ngasi ge igi video sidi ayuk te oina haujarage mayam. Ando ngasi se ayuk ki igi breakfast siga baire mayam. Asi breakfast se chaba barega. Aina mathang taba kari kari uchaba jaba da mayam dum ucharake mayam punna jengmina se abako. Mayam hojik se Christmas orabani na cake sanaba haunare. Ado mayam cake se mise angang singi chanaba se mane abane ko. Ado cake se mi bese kanano habaduga aigi makhane aigi upa ato mane abako sibong no oja oiba. Ado magi pamjaba haitare ko ma cake samsi jamna pamjaba ado order su jam phangi abane. Ado Christmas matam jengka cake se phajana sai abane ko mayam. Ado ni ado magi cake se jam phasu phajare chabda jam so hawi abako. Mayam ngasi no maji no miki chak cha du se si se kana tawdra dinda phatman dana ne kana tawdra ba imam mame karen chu ite ngasi se mayan ama thonge ngasi gi no mi se dai gi kano ga mosori ga bin gam irowe dana ina fu ko bi bora am hori siga siga omelette to de na ho bi ro singa Mayam sih dana kena full kopi ki bora tau le. Jai jai nang ngau. Hah? Siapa? Pak ni. Ini dulu itu kan. Pak lah. Sini ni. Haoure. Tapi jerum mau letak ni semai nak karap tak nak haoure je. Sila haoure je. Namun ni kau. Cocok mula. Nak kena nang untuk coba betul. Ini coba bentuk. Isi mundur. Sandal apa? Sandal. Suti orang ni nang jauh ni deh. Nak kaya nang jadi. Betul lagi kau? Isi mula mana dah? Mun budi mun bani apa kau? Ado aina manung thitna munna ba aina ne. Karena tu kerja jai na thami ba. Mana mari akut pun nanti apa? Meli kerja jai. Kau bice foto ka bora apa dah? Macam mana apa? Ado foto na ne thum dah tinggal kan ne. Asyik mana beson ka cing aja. Meli kerja tu imitra. Oh na beram jai dah kena tahu ni. Kata nggak mai hit pinya apa? Kalian kau itu bisa nuai tidak? Jadi rumah lah. Mungkin aku di sore. Jadi bora aku thora ka tum cha dah apa ni? Mayam ngasi je nuai jing nomi ni apa kau? Aduna cakap pada cakap thau ka tum thau le. Ado tum hau ka apa kau? Hujik se pung mari ke minit tera mangai ram tare mayam. Ado hujik se tum hau ka bani na itan tahu apa ni? Aduna awat habis siga apa? Hujik ka katang cai ge. Do cah apa orang ado gigi dup thado ko orang mayam dum moi pana ngasi nuai jing nomi ni na. Sedang macam je ngak thau se na hai apa kau? Ado ngak mu thau ni apa kau? Ado matang kaki utpa jaba dum amu ucar ke mayam jemin nasi apa kau? Mayam hujik je nung tinggi pung terima kairam tare. Ado mayam aku hujik ma panda thukui ya bako. Ado ahan ba aku ni canggih se beauty parlor do ini canggah kai nai dah mono aku ni training do kui ya ba. Ado ngaci se thukwa bani na majing show bani na training ni tak dho ge. Ado mithang ta ba aku mau kai gitu wa do mayam dum jing se bako. Ado ngaci je nung si jam sip ya bako mayam do dinda se kara phaba wa be. Ado ga siga program kai do no khang dia bako. Ado phajana afalami masang jima waiting do be ram ya bako. Do mono di trading to Haoure mal boy ga imuk to rani abako do mathang tabu ke dom jemsi mong gi design bu re sandagi pung ji je ni kan taro no ni kan taro pung ni pa no tare ko ke ge khara cha ge to ya ko order ni to re in si mono ni bije ni ai in si am ke ge cha ge to order to ko पक्का हाँ वाले बुक है ना टीका बुक हाँ वो भी पढ़ना तो आ गया पहले नहीं आता था अभी तो अच्छा है कुछ नहीं होगा अभी तो बस क्या एग्जाम्पल दो कंठ करके तो कंठ संस्कृत का छोड़ देता है हाँ ठीक है कोई आप मेरा टेंशन नहीं है
mayam hojik se pungni pan kai tare hanba matam josale the cha basu sabak tore abako adum hanna ba tawrage ado mathangi video dum mayam phangna rasi ado anobo ichini na singna igi video se jengbi ba taragadi mayam nungsi bidina subscribe to sanbiro mo like to view ado phaja phaja comment ji dum to biro abako mayam ado ngasi gi oina igi video se thamjana ba tawrage ado next ta mathang dum phangnar si mayam bye bye ngasi gi oina